WhatsApp bro. Hello guys. Priwe kabarmu kabeh? Aku nang sematan ge arep bahas masa cilikku biyen. Masa cilik? Aduh Jan. Berisik lah, terus itu aku kucel. Lagi live ge, lagi live. Biasalah. Kudune jungas. Masa cilik. Kabeh wong gene kita cilik to. Masa cilikku biyen. Dolanane, bal-balan, layangan, pesan. Bali seorang sih kok koyo ngene. Masa cilikku sing paling nyenengi kalau gedang nang pelem main stream bro. Contohnya koyo ngene. Woi, kurang ajar ya. Hei. Sorry guys, bikin yang pakai ganti kelambi. Kita lanjut video yang berikutnya. Kiana pengalaman batirku sing goblok banget. Nemu duit 10.000 dilambangi 50.000. Orang goblok bro jajal. Deleng bae video ini. Coy, duit alhamdulillah. Wah, duit play, wow, lumayan gotot-gotot. Display, warnanya ungu. Duit biru siapa? Nang laut berpirang-pirang warna biru. Lah kayak nggak usah tak kembali nggak? Mbok goblok pol pengalaman batire nyong. Aku ngeliat di Google duit 10.000 warnanya ungu. Warna ungu gue melambangnya janda. Janda gue enake. Gue cerita masa cilik nyong. Angger hampir ditiru, angger alah orang saya ditiru. Ya wis lah. Bye. Berangkat ton lo. Habis lah. Betul ah. Sik lah. Apa? Live. Tinggi gedeng. Kali itu. See? Wis. Ayo keton tangane. Keton. Wis. Keton. Pangi socok.
Tinggal cici po. Kucing santai banget tau. Udah pakai. Cici.